Pozdrav dobri ljudi, dobrodošli na moj kanal Inner Warrior. Ja sam Edo, a današnja epizoda je u biti poziv na akciju Minuta za slobodu. Došao sam na ovu ideju jednostavno čisto isfrustriran svim ovim mjerama i cijelom situacijom koja se dešava. Prvo sam tu ideju plasirao malo na Facebook da vidim kakva će biti reakcija i vidim da ljudi su u određenoj mjeri to lajkali, odnosno podržali, međutim to je ostalo kao i obično što na Facebooku bude sa nekakvim tim lajkovima i od toga ništa. Sad, znači, da bi se ovo izrealiziralo, odnosno barem ja se nadam da se može izrealizirati, to će pokazati vrijeme, odnosno to ćete dokazati vi, da li može ili ne može. Znači, pozivam sve vas da svaki dan u 12:00 izrazite svoje nezadovoljstvo i znači odvojite minutu za slobodu u onom stilu, znači odavanje minute šutnje, počast što se inače odaje nekakvim poginulima i preminulima. Znači to je našoj slobodi koja je ne biti praktički na aparatima i pitanje je da li će uopće ni preživjeti. Pljeskali smo s balkona, ostali ste kod kuće, znači dobro su vas nasamarili, ono što smo mi neki stalno govorili u samom početku, sve dolazi polako na vidjelo. Podržavam ja i demonstracije, osobno sam bio tu u Berlinu na dvije najveće demonstracije, međutim učinak demonstracije je vrlo nikakav, znači iz dana u dan mjere se postrožavaju, kao što vidite sve su gore i sve su apsurdnije, praktički vrijeđaju inteligenciju normalne osobe. Moramo djelovati svakodnevno isto kao što ta ekipa djeluje svakodnevno, znači ne obazire se na vas i na vaše negodovanje, pogotovo ne na Fejsu ni na društvenim mrežama. Zato svaki dan u 12:00, znači možete staviti alarm na vaš mobitel, može vam svirati državna himna, može biti recital od Gundulića, himna slobodi, šta god vam se sviđa da vas podsjeti, znači odvojite tih minutu, stanite, skinite masku, ako ste u autu stavite 4 žmigavca, možete sjesti na trubu, ako ste na moru, na barci, dajte signal, sirenu, bez obzira, znači pokažite da ako se ne slažete, a vjerujem da vas ima mnogo koji se ne slažu, pokažite da se ne slažete sa ovom cijelom situacijom i da nećete dozvoliti da vam se ukinu vaša prava na slobodu izbora, na slobodu kretanja, na slobodu rada i na sve ostale slobode. Pogotovo apeliram na sportaše, na rekreativce, na roditelje, na estradne umjetnike. Mene praktički niko ne zna, međutim ako ovakvu jednu poruku, znači ako dođe to do nekoga koji ima veći utjecaj i veći krug ljudi oko sebe i ako vam se sviđa ova inicijativa, podijelite, ja ću staviti tekst u opisu ovog videa, stavite na svoj profil, napravite svoj vlastiti video sa pozivom, znači minuta za slobodu, minuta za normalno i pozovite ljude, jer mislim da je vrlo bitno da djelujemo svakodnevno, a ne sporadično, znači jednom u mjesec dana ili jednom u 2 mjeseca, jer kao što vidite to ne doprinosi nikakvim promjenama. Dapače, tehnički su demonstracije vrlo zahtjevne, pogotovo za organizatore koji će vrlo vjerojatno dobiti nekakve kazne ako se ljudi na tim demonstracijama ne pridržavaju mjera. Međutim, sve ide u tom smjeru da se to doslovno totalno ukine, da se ljudi ne socijaliziraju, da jednostavno se ne okupljaju, da ne izmjenjuju informacije. Sad se već polako uzimaju, znači, osobni podaci, znači gdje god vi idete morate ostavljati osobne podatke, bilo u kafićima, bilo u fitness centrima, bilo u bilo kakvim klubovima, znači vas se može kontaktirati, jer ne daj Bože da se neko zarazi, znači onda će vas kontaktirati nekakva služba, onda ćete vi morati odlaziti na nekakvo testiranje koje je u biti testiranje totalno nepouzdano, to već znamo od prije. Međutim, stvar je da će vas se moći kontrolirati, stvar je da će vas se moći maltretirati i kamo to na kraju sve vodi? Pa vodi tome jednostavno da ljudi, oni koji nisu svjesni, koji jednostavno će reći joj puna mi je kapa svega i pohrlit će onog trenutka kad dođu nekakva cjepiva, kad dođe to čipiranje famozno, znači jednog dana, odnosno cjepiva je ono prvo što će se desiti, znači svi će pohrlit jednostavno da se mislit će da će to riješiti situaciju, ali vjerujte mi, ovome nema kraja. Nema kraja dokle vi ne odlučite da je kraj. I zato svaki dan u 12:00 ako podržavate ovo, izdvojite tu jednu minutu. Stanite, zamislite da ste sad samo vi i da stanete minutu na korzu ili na ulici
bilo gdje. Znači, možda će vas malo u početku čudno gledati, ali to je samo 1 minuta. Ali vjerujte mi, ako podijelite ovu informaciju, nećete biti sami. I da ste sami, ako vas neko pita o čemu, šta se dešava, slobodno mu objasnite, pa će možda taj isti drugi dan stajati s vama. Eto, toliko od mene. U opisu ovog videa nalazi se tekstualna verzija koju možete zalijepiti na svoje profile. Molim vas, nemojte lajkati ovaj video, nemojte, znači od toga nema koristi. Znači, ako vam se inicijativa sviđa, podijelite ovaj video, znači kliknite share. Tekst podijelite na svojim profilima. Lajkovi, to je samo ispucavanje u prazno. Znači, ljudi moji dragi, ja gledam, mislim, isto sam očajan koji većina vas, znači svi nešto tipkamo, pričamo, međutim bez nekakve konkretne akcije neće se ništa promijeniti. I to morate shvatiti, moć je u vama. Vi ste ti koji možete uvesti nekakve promjene, samo vi. I zato ova, znači, inicijativa, jer u biti ovo je nešto najjednostavnije. Znači, svako od vas praktički ima tu moć da nešto napravi. I ovo je taj, znači, prvi korak. Jednostavno, eto, stanite, vrlo je jednostavno, stanite u 12:00. Ako imate mogućnost, signalizirajte na neki način, upozorite, znači, na tu minutu, da je to minuta za slobodu i da vi izražavate svoje negodovanje sa ovom situacijom i da jednostavno želite da to sve stane. Toliko od mene. Mir s vama i sloboda narodu. Pozdrav!